Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Hanat ako na? Hanat ako na, Mayros? Masikugag man yung tatang. Ano pala nga ito, Ryan? May bagamon ka ni Alex, Kasar na ka. Nuan niya napasamak iti mo na. Kapanagpas ngay ko abalasang. Naulit tatang. Na kumutin. Kinagaga, kinalaglag, kinamaag, launay, deta. Hinulit mo tibidot mo? Hagkaanak ka para iti may kadwa. Nga lalaki di biyak mo. Maminduwa ka. Ngagpas ngay nga balasang. Kalpasan ka ni Angel. Ada sumarno? Nga po kumikinanag mo? Tatang. Oh my God. Diyan ito yan nga pasamak kang kabalasan ko. Kaya mo kasana kong nagbidot. No idi ni John nga ama ni Angel nga anak ko ita. Kat saan nyo akayat? Gabutasan nga rumping nga iso ti rumping nga ayatek kunayo. Idi agaram kanyak ni Alex. Kinayat yo. Tanasiyat ni Alex kunayo. Nasaan nang to aramidan ti kas tinaramid ni John kunayo. Imanat na pasamot natin. Dinakayat ngay kasar ni Alex. Diya kung makontak isuna. Kas tinaramid idi ni John. Nagalpasan nga naamuan na, nga masikugak. Saan ba tayo nagpakita kanya? Imblak na. Nagastawin ito't mas pasamak nga inarabin ni Alex para hindi may kaduagod daway. Apo, namatikas to yung nagasgasat mo, anak ko. Apo, nga di ka makapatang tilalaki nga napudno. Nga mangikasar kang ka. Kinwa pa yung ngamin nga ipaay mo, ti amin-amin mo. Idinto tasang kay pahay nga nagkasar. Ay, po, kitang kadlaing na pasama kaya. Natang, awan ti mga ramin ko na di mga awat kinapudno. Nalay ito'y, tigasit ko. Ipas ngay ko ti may kaduang anak ko. Tay sudan to dagbalin, agas-gasat ko. Dagitigas gasat ko. Tingkay nangagaan papagayam kit may salaeng nga paset, iti pakasalitaan ni Mayros, iti Ilocos Norte, nga daytoy ket isu ti yama ikalimang, ente pagpilian, para ti panakapili ti best letter of the fourth week, iti bulan ti Abril, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii, kendi programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti panangimat baton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangapakan nyo kadagitag kakadakkel a premyo. Nakaw. Agasin nyo, ti 50,000 pesos nga abakan iti grand winner. Sakit DJ first runner up ket 30,000 pesos. Second runner up ket 20,000 pesos sa 10,000 pesos ti third runner-up ket may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Darakkel iti premyo po gayam eh. Gapo na nga surat kayo. Kayo ito tagsurat. Kayo ito manghabak. Diba? Okay. Gabata, ado iti paggapuan iti premyo. Agsibot na ito eh. Nanging papusuan, thank you. Ti pananging papusuan nga panakitulong ka na tayo iti yum yum yum. Special pork lechon belly. Ijaya na ti Filipino Foods iti Hawaii. Okay? Licensed and food handler certified in Hawaii. Dito yung kapsat. Yum, yum, yum. Special pork lechon belly. Padaanan nyo, di pa naglukat na, umadanin, kahit ipakamunan to ti flat ba, online
platform na. Da kayo dita Hawaii, kahit padaan nyo, agorder kayo to kada to. Yum, yum, yum. Special pork lechon belly. Okay ba? Okay. Okay. Hindi ito ituloy, madam na kapsat, dato'y pagkasalitaan ni Mayros, ito'y Ilocos Norte, ababa nga pagkasalitaan na, dito yung palakaybasa, dito yung page ni Paring Ray. No, bibuya kayon, paki-share, paki-like, paki-share, kung saan kayo pa nga nag-follow, ito'y page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentensyo Drawar, paki-follow. No, iti YouTube channel, tingkay pakabuyan dito yung video, i-share yo, i-like yo, saka i-subscribe iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensyo Award. Okay ba? Di manong nyo anay minato, Nemi Ruiz, host ti lagi pinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, or mangigyo ita, mabuyo ita dating istorya ni Mayros. Napimpindas madlang yung kay tumadlang ulitin ng buya, and then into no Aldao, 12:30 agnet alas 2, iti DCJC Action Radio Lawag. May 1 ita. Awan ti listahan tayo ang birthday. Okay, ngam advance ada ni happy birthday kini May Angela Francisco Balaruso, iti Sawang, Barangay Sawang, San Juan Ilocos Sur, from your loving mama Van GT Hong Kong. Into no bigat advance happy birthday kini kumpadre paring Rogelio Boy Baldonado dita Hawaii, from your wife Delia Mendoza Baldonado and whole family. Kasama tangin ni Adonis Ramones dita ban na Crispina ban na Ilocos Norte. Advance happy birthday kan ka Adonis. Into no May 3, December 3 nga minti birthday ko. Advance happy birthday kini Sunny Santiago, iti Las Vegas na USA, from your loving family, kapamilya Mario and kapamilya Viva Santiago, di California. Sama tangin na balayan Oscar Gaviran, iti Boro 48A, Kabungaan, Lawag City, kani retired Bishop Flor Alcantara, iti Sidag Paway. Sabi ko nakikita tayo tumanin na po Bishop. Obispo Flor Alcantara. At nakikita tayo tubigat, palubos ti Apo, ito no birthday. Ay, ito bigat kat Sabado pa lang, ito no Domingo. And advance happy birthday to my husband, Art Estabilio, and kastamatan my granddaughter, Lexi Estabilio Ballesteros, coming from Erlinda Estabilio. Hindi nga rin ituloy. Ngay basa, one cut ni Aldawon. Nagtirmanong name tayo ba? Okay, di kita ba damang ang bibuya kanya kita. Thank you for watching. Sino Dayan, Tagupa, Balanay, dita Agaga Burgos, Paring Litaw, kumusta? Pagibagayo man kini Pedring ta, kalapan nakman ti udang, ako. Kanda ti man naimas nga, dita alingo kinugsa, Paring Litaw. Erlinda Pantirosete, ni Sita Delia Macho Garcia, Josephine Stango, Sita Delia Macho Garcia, kanda dumapay nga agbuy-buya. Thank you. Okay. Ituloy nga rin nga iba sa natin ababa nga lagip tinapalabas ni Mayros, iti Ilocos Norte. Manong nemi na kurapay kam lang ket siyak iti buridek kada kaming ngagkakapsat nga siyak laengen idi dawang payasawa na. Idi taararmanek ni June. Ni June manong nemi ket sana kayat dagiti nagad na kanyak gabota bastos kunada. Ngim, managbabain kanulaeng, managbabain laing ni June. Gamot patpatek ko ni June, manong nemi inaklon ko. Kahit na ipangay ko ti amin ko kenkwana. Nga idi agsikugak, manong nemi dinakmatan kayat nga ikasar. Nga detetiga po no apay, nga nagpasngayak abalasan. Impas ngay ko ni Angel, manong nemi, babae. Ti pagyamanak, ta maawatan, datatang kininanang, iti panagpaskay ko abalasang. Sandang ibaga nga mangibabainak. Nga ibaga manunay bidig iti karuba, nga mangibabainak kano tinagpaskay abalasang. Intuloy ko tinagtrabaho ka sales lady, manunay department store, kaya dito'y ko nga namamo ni Alex. Pinasyanak ni Alex, nga kuna na, itinapudno nga ayat, awan patig tinaglabas. Dandanin do atawan idin ni Angel, manunimi ko, hasta pasyaran nak ni Alex. Siyempre, manunimi, umara armat ti anak ko.
Ubain naman kunan ni Alex. Siyak ni Daddy. Daddy na, Daddy, siyak ni Daddy man ako. Daddy ko. Ket gapo ta talagang iba't patag ko ni Alex ket padasek pa'y maminsan ko na ken kayat da tatang keninanan ni Alex inaklon ko isuna. Dito'y kumanin nga naramanan manong name ti bibig ti maysa nga lalaki ang nangamal anang nanam kadagi ti bibig ko. Iti dayta nga panangaklon ko manong name kini Alex. Imyan ket ditoy nga naipay ko ti amin-amin ko. Oh, may Ross. Alex, sabi ko mata si Kanti na ikari. Sabi ko mata may patagbuntungan na nayon ni Angel. No ipatpatig ka, ipatpatig ko mata anak mo. Oh, may Ross, Alex. Oh, Alex. Siyempre, nadan patas ko ket kaili ko dagiti agek aprus ken arakop ti maysa nga lalaki. No kasano ti laing idi ni June ket kastamitan kini Alex manong nga may tayok-tayo kaka. Oh, Alex. Meros. Alex. Alex. Oh, Alex. Mimidyag si Kugak para iti may kaduagon daway. Nuanyat inaramid manong nami ni June kat kastamit tinaramid ni Alex. Mo sawon, masigog ka? Manan? Wandatang. Kadi ba nga mong kini Alex Diyak matin makontak ni Alex. Pinanawan na ko, intarayan na ko ni Alex. Luan niya tinaramid ni June, kastamat tinaramid ni Alex. Opo, naimag ka nagasgasat mo, balasan ko. Maminduag ka nga ganak kabalasan. Anti maramid ko tatang. Diyak mo nga kasi Jai. Ngagpapada na kita lalaki. Impas nga ko nga ron, iti may kadua nga anak ko, iti may kadua nga lalaki, iti biyag ko. Gabuta lalaki manon na imi anghelo timpanagan ko. Jakon kayat ko nak, jakon kayat. Ngam iti may isang aldaw manon na imi dimteng ti may isang kutse nga nagparaking iti sangot ti balay ket dimsag ti may sa gwapo nga lalaki. Ni tatang manon na imi tinang ilukat ti ridaw. Net masapul yun, sir. Baka nag-mistake kayo ti mayan. Dito ti balay da may Rose ang gari. Tata? Ay, uwen. Anak ko, bordag. Umay ko pang pasyarin, sol. Ay, naimbag nga, Rabio. Nana. Kastamot kang kaser. Nana, Dito'y duwa nga dalagal nga sandubag. Lagyan ka rin iti grocery items. Para kada kayo. Kawata mo na alakay. Agad, gisatakit na dagsay. Gamang kami, sir. Ay, sumrek ka. Lloyd dinagan ko. Ay, sumrek ka, sir, Lloyd. Sinangok na rod ni Lloyd manong name. Na mamok isuna iti may nga balem imay itiya department store nga pagtrabaho. Imarak manong name ni Angel. Anak kong inona. Diyan ko di ngay. Ada jay. Mapan alain ni Nanang na Anghelo. Akas timbaga ay idin tatanggap ang butas sa department store nga namindo nga naganak kabalasan. Kung naklano ang angaw mo, ito'y magamumay mo panang pasyar kanya. Ay, dati anak ko, anak, daddy. Buwan siya ti daddy. Oh, magan. Po. Dadadi kon, mami. Dadadi bin kanyading ko na Anghelo. Dati amat ni Anghelo nga adi na. Sir, ay, agsalot ang Angel. Ket alag ni Anghelo. Magan Anghelo. Oh, makayayot at anak na. Ano tarandam ka di, sir? Panawang kayo palang arot. Umay ka Anghelo. Ken Angel. Ata yung palita anak ko. Ata, kuha po. Agsarita da nanang mo ken ni Sir Lloyd. Sige, panawang kayo pangarot, sir. Tito.
Ano tarantam, sir? Mangaram ka nga. Kaya't nak, idinto tramindo ka naganak abalasang, ken may sabak nang ka, kasla saan na mamati? Sikat isapsapulek. Sika nga daan iti anak, nga ori la duwa. Abi, sir, nagadut tati sa bali nga mabali mo pututan. Saan na kami nga makaputot? Ala, na-aksidente ak idi ket ti resulta na. Kung ati doktor, na saan ka ang makaputot? Naapektaran ti amin ko na. Pinadas ko. Nagilibinak. Talagang saan ko mapututan. Naminado. Ngayon ulit madi. Ket agpeso ka talaga ako na ti doktor. Ket tapno naragsak ti bangunek ka pamilya, kasken ka ti sapsapulek. Nga daan ti anak. I love you, May Rose. Kada ipatag ko nga nagtahod kanyak dagiti duwangan anak mo. Dagiti anak ta. Napadasak man hindi agayat. Ti may katlo nga lalaki ti biyag ko. Nagagasgasat ak. Gabot agasgasat mo. Dagiti duwangan anak mo. Dagiti gasgasat mo. Nagasarak ba ito ang klon anak? Gabot agbalinto nga naragsak ti pamilya bangunek. Taadda ka, kanadda digiti duwangan anak ta. Kasta nga rin tinabasamak manong nemi, inaklon ko ni Lloyd. Nagkalaysa kami, ket kunada kanyak, nakagasgasat ka, May Rose. Dagiti anak ko, isuda, dagiti gasgasat ko. No apay nga kinayat nak, ni Lloyd, gapo ka dagiti anak ko. Tanaawang ko maanak ko, dinak ko mo kaya. Saan ngamin nga makaputot, iso nga siya silapsapol na, adaanan ti doong anak. Nagaragraksak kami nga rod, manong nemi, kat siyempre, agyan tatang kininanang, kada kami, babainitin ka pa nagpalang ipasdek, parang ipatakder, takkel ng balay mi, intuloy ti asawak ti nagnegosyo. Kat inakanak pati puunan, kat insuro na, no kasanot ag negosyo, iti negosyo akinayat ko. So nga ita, ag nagnegosyo ti asawak, ag nagnegosyo akmet. Kat nakananamat ti pasakbayan, dagiti duwa, nga anak mi, manong nemi. Kaya nga rin ti pagkasalita, thank you, itilaing mo ang ibasa, kat sabi ko man, dadamat ibatik nga adal, liliwakin pagsaribingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuyak, nga nagdengeg, more power to your program. So yung halagyaman nga pagayam mo, May Rose, iti Ilocos Norte. Thank you kang ka, May Rose. Nakagasgasat ka ng peso. Nadaan ka ti kaskin Lloyd. Kadaan nyo kadlang ti naminduwa nga nagpasangay nga balasang. Gasgasat na nagitanak na. Gabot nagitanak na, isot kabot ang inasawa ti may sa akas kini Lloyd. Yan ang story. Erlinda Estabilio, thank you. Opelia Bagawisan, ni Treyly Mateo Pelio, Levita Tabugbok, ni Marilyn Tamayo, ni Dayan Tagupa Balanay, Erlinda Panterosete, Sita Delia Machu Garcia, Ken Dad Dumapay. Ano di ko na ni Dayan? Tararan, ano di ko na? Lelelelelen, ano di ko na, dako na, the answer na. Churururum. Padanan dak pa bagay, madamdama, nyakla, agdigos ken mangan, indo madamdama ket ag programa tayo iti, one sir, ibagak to, in that programa iti dir manong nemi. Okay, kikita to tuman, thank you for watching.